Kaixo, unon. Barka hoi atzerapena. Aitor, azteko modun gaude? Bai. Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Ohikoa den bezala, Gobernu Kontseiluan jorratutako gaiak azaldu aurretik COVID-19 inguruan azalpen bat edo gogoeta pare bat egin nahi nuke. Alde batetik, noski COVID-19 ondorioz hildakoak, senitartekoren bat galdu dutenak, gaixori daudenak eta oroitu nahi nituzke Gobernu Kontseiluaren izenean. Beste alde batetik, ikasi duguna aintzat hartu dezagun guztiok eta txertaketa prozesuak aurrera jarraitzen duen bitartean, gizarteari eskatu behar diogu ahaleginarekin jarraitzeko. Badakigu jendea nekatuta dagola, baina COVID-19ak oraindik gure artean jarraitzen du eta ahaleginari eutsi beharrean gaude. Gutako bakoitzaren esku dago guztion etorkizuna. Beraz, ahalegin horri eusteko eskatzen diegu Gipuzkoar guztiei. Bi gai beraz gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu ditugunak, alde batetik Gipuzkoako enpresen salmentak, badakizue hilero honen inguruan azterketa egiten dugula, eta bestetik COVID-19 inguruan gure baliabideetan dagoen egoera gaixotasunari dagokionez. Salmentak, aurtengo otsaileko salmentak aintzat hartu ditugu, horren inguruko txostena burutu du Ogasun Departamentuak, dakizuen bezala txosten guztia web orrian eskura izango dezue, eta bai azpimarratu nahi nuke datu interesgarriak eskaintzen dizkigula oraingoan. Otsailari dagokionez, datu onak izan ditugu, eta kontuan izan dezazuen, konparaketa egingo dugu aurreko urteko otsailarekin, alegia COVID-19 egoeraren aurreko egoerarekin aldaketa egingo dugu, alegia 2021 bateko otsailaren datuak 2020ko otsailekoarekin alderatuko ditugu. Eta esan beharra daukagu kasu honetan, Gipuzkoako enpresen salmentak 3,6ko igoera izan dutela COVID aurreko egoerarekin alderatuta. 3,6ko igoera. Beraz, datu ona da eta igoera batez ere esportazioan oinarritzen da. Beraz, nabarmen egiten du gora Gipuzkoako enpresen salmentak, eta sektoreka bai ikusten da pandemiaren eraginez noski zerbitzuek oraindikan ere golpe gogorra jasaten jarraitzen dutela eta industria hazten ari dela. Horren adibide, otsailean industria sendo agertzen zaigu, igoera 7%koa du eta akumulatua, alegia urtarrila eta otsailean bitartean 2,4ko igoera du industriak. Zerbitzuei dagokionez 1,1ko igoera otsailean eta akumulatoa -2,4koa aurretik aurreko datuak okerrak dialako. Adierazle guztiak azpimarratuko ditut oraingoan, otsailekoak berriro diot, salmenta osoak beraz 3,6 egin dute gora aurreko urteko otsailarekin alderatuta, barne merkatuak 0,3 puntu gora, esportazioak 10 puntu gora, importazioak 0,8 puntu bera egiten du, enpleguak 3,2 puntu bera eta soldatak 3,4 puntu bera. Ikusten da industria hazten ari dela, ikusten da salmentak hazten ari direla, baina datu negatiboa da noski COVID-19ak oraindik ere lan merkatuan eragin zuzena duela eta horren adibide da bai soldatetan eta baita lanpostuetan ere edo enpleguan. Bueno, urte hasierako emaitzak, naiz eta jakin emaitza metatuak oso murritzak direla urtarrila eta otsaila aintzat hartzen duelako, beraz 2 hilabeteko datuez ari gara. 2021 honetako lehen 2 hilabeteetan datu metatuak onakoak dira, salmenta osoak 0,7 egiten dute bera, barne merkatuak 3 puntu bera egiten du, esportazioak 4 puntu gora, importazioak 5,2 puntu bera, enplegua 3,1 puntu bera eta soldatak 1,7 puntu bera.
Hori beraz, metatua, urtarrila eta otsaila kontuan hartuta, baina berriro ere azpimarratu nahi dut otsaileko datuak oso onak direla. Salmentak 3,6an igotzen direlako eta COVID-19 aurreko egoerarekin alderatzen dugulako datu hau. Beraz, ekonomiak aldika berrindartzeko zantzuak ematen ditu, baina oraindik ere asko daukagu egiteko, eta horren adibide da enpleguaren bilakaera nolakoa den soldatetan adierazten den bezala. Gipuzkoako Foru Aldundiak COVID-19 gurean dugun hasieratik bezala, zaurgarrienekin egongo da lanean, alegia sektore kaltetuenei laguntzeko egongo da beti, horrela egonda hasieran, dago gaur egun eta egongo da ere etorkizunean. Eta horren adibide da, Foru Erakundearen plana prestatzen ari gerala ekonomia berreskuratzeko. Sektore kaltetuena laguntzeko eta etorkizuneko proiektuak sendotzeko. Bigarren puntua, COVID-19 partea. Baliabidez baliabide, lehenengoa adinekoen egoitzetan ez dago kasu positiborik egoiliaren artean, bat bera ere ez, otsailaren 26tik ez dago kasu positiborik Gipuzkoako egoitzetan, eta gogorarazi nahi nuke, abuztuaren 11tik ona, orduan atzeman zen bigarren olatuko lehen positiboa, 154 hildako izan ditugula, eta sendatutakoak 676 izan direla. Baina berriro diot, otsailaren 26tik gaur egun arte ez da kasu aktiborik atzeman. Adinekoen egoitzetan langilei dagokienez momentu honetan 4 lagun ditugu diagnostiko positiboarekin, 4 egoitzatan. Bigarren olatuan 562 langile gaixotu dira COVID-19 ondorioz eta danak sendatu dira noski. Gainontzeko baliabideetan, eguneko zentroetan azken astean 2 kasu positibo atzeman dira, desgaitasuna dutenei arreta emateko zentroetan ez da kasu positiborik atzeman, gizarte inklusioko baliabideetan ez da kasu positiborik atzeman, eta adingabeetan 3 kasu positibo atzeman ditugu azken astean. Hoiek beraz, COVID-19 datuak, COVID-19 bilakaera gure baliabideetan. Honi aurre egiteko lehena aipatzen nuen alde batetik txertoa dugula baliabide nagusi bezala, eta bestetik herritar guztion ahalegina, eta gu txertaketa prozesuarekin jarraitzen dugu Gipuzkoako Foru Aldundian, badakizute martxoaren 18tik Pfizerraren bigarren dosia jartzen hasita gaudela, lehen dosi danak ipinita dauzkagu, 3.382 izan dira, eta gaurtik aurrera realearena 9.500 pertsona txertatuko dira. Egunean datuak adierazi duen bezala. Bien, en resumen, en el Consejo de Gobierno de hoy hemos abordado 2 asuntos. El primero tiene que ver con las ventas de las empresas de Guipúzcoa y el segundo con el parte habitual del COVID en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En primer lugar, por tanto, en cuanto a las ventas de las empresas en Guipúzcoa, saben que todos los meses hacemos un estudio en el Departamento de Hacienda para saber cuál es la temperatura de la economía y de las empresas del territorio, y debemos decir que las ventas en Guipúzcoa en el mes de febrero crecieron un 3,6% en febrero. Es un dato muy relevante, gracias a la industria y a las exportaciones en parte. Y además decir que la comparativa se hace con febrero del 2020, es decir, con una temporada pre-COVID, un mes pre-COVID. Por lo tanto, es un dato relevante y positivo. Sin embargo, en el lado negativo, el empleo cae en 3,2% y los salarios en un 3,4%. Por lo tanto, son indicadores negativos ligados al mercado laboral bajo la influencia de la crisis todavía provocada por el COVID-19. Decirles que el informe completo se puede consultar en la página web de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en concreto en el Departamento de Hacienda, y podrán comprobar que la evolución de la pandemia sigue lastrando al sector de servicios, que sube en un 1,1% en febrero, pero sin embargo el acumulado es de un menos 2,4%, pero la industria da muestras de solidez, que suben 7% en el mes de febrero prácticamente y en el acumulado un 2,4%.
Bien, por tanto, la economía da señales periódicas de reactivación, de recuperación, pero seguimos todavía con las consecuencias de la pandemia y es muy evidente en el caso del empleo, en los datos relativos a salarios y empleo. Por tanto, para la Diputación sigue siendo prioritario proteger a las empresas, a los servicios más vulnerables frente al COVID-19, frente a la crisis. Y estamos preparando el plan para contribuir a la recuperación económica, con dos objetivos, como decimos siempre: seguir ayudando a los sectores más afectados y seguir construyendo nuestra economía del futuro. En segundo lugar, el parte del COVID-19 en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En las residencias de mayores no hay casos positivos desde el pasado 26 de febrero. En el caso del personal, en este momento hay 4 personas con diagnóstico positivo en 4 residencias de Guipúzcoa, y en el resto de los servicios, de los recursos de la Diputación, tenemos a 2 positivos en centros de día de Guipúzcoa, ningún caso positivo en atención a personas con discapacidad, tampoco en inclusión social, y 3 personas con diagnóstico positivo en los centros de menores. Les decía que es fundamental en este momento de crisis sanitaria seguir, por una parte, con el esfuerzo individual y colectivo, también evidentemente con la vacunación. La Diputación Foral de Guipúzcoa sigue vacunando. Saben que seguimos inoculando la segunda dosis de la Pfizer a personas usuarias de centros de día, recursos para discapacidad y salud mental. La primera dosis se inoculó a 3.392 personas y seguimos con la segunda fase, por tanto. Y decir también que, como saben, tal y como han podido comprobar in situ y también por las declaraciones de mi compañera Maite Peña, diputada de Políticas Sociales, que hoy se ha empezado a inocular la vacuna AstraZeneca en Reale Arena para 9.500 personas, unas 400 personas diariamente. Hortik aurrera, galderaren bat edo izango bazenute, erantzuteko prest naukazue, aldu den neurrian. Ja baduzuen eskuartean pixka baten nola doan, txertaketa hori, anoetako txertaketa hori, xarmaz aruntza. Gaur goizean hasi da txertaketa prozesua Reale Arenan, eta alde batetik azpimarratu Peña diputatuak berak esan duna, alegia, Gipuzkoako Foru Aldundia laguntzeko dago, eta laguntzeko egonda baita Reala bera, eta beraz gaur goizean, orain arte dakigunaren hildotik, gauzak ondo juten ari dira. Bien, como les decía, la propia diputada Maite Peña ha hecho declaraciones esta mañana en el Reale Arena. Por una parte, el compromiso de la Diputación Foral de Guipúzcoa para seguir colaborando con el Departamento de Salud y Osakidetza, y también el compromiso de la propia Real Sociedad. De momento, desde luego, está funcionando bien, sin ningún tipo de problema y con gran ilusión por parte de las personas que están acercando al lugar. Nunbait Fernando Sibonek elkarrizketa batean esan du txertatuta dagoen jendeak musikoak kendu lezakela, berbada aste santutik aurrera, oraindik ere tentuz hartu beharreko zerbait dela, baina hori aztertzeko moduan egongo liratekela, zinateketela guztiok, arduradun guztiok. Ez dakit Gipuzkoako kasuan hori hurbil gertu epe ertainan ikusten duzun aukera hori? Nik esango duana da, Gipuzkoako Foru Aldundiak orain arte egin duen bezala, osasun agintariek hartzen dituzten erabakiak beteko dituela, eta betetzen saiatuko dela gure baliabide guztietan eta gure baliabide guztiak erabiliz. Ez dagokigu guri Gipuzkoako Foru Aldundiari, ez dauka inolako eskumenik eta ez da ezagutzaren nahikorik ere, ez arlo zientifikoan horrelako erabaki bat hartzeko. Eta nire aldetikan, ausartegia izango litzateke horrelako zerbait adieraztea. Hori osasun agintariek esan behar dute. Bien, una decisión de este tipo, de este calibre, evidentemente la tienen que adoptar las personas responsables del ámbito de la salud. La Diputación Foral de Guipúzcoa hasta ahora siempre ha estado trabajando de manera muy estrecha con profesionales del Departamento de Salud y de Osakidetza, evidentemente también con el personal de epidemiología, y una decisión de ese calibre la tienen que adoptar ellos y en ningún caso la Diputación Foral de Guipúzcoa, que no tiene el suficiente conocimiento científico ni técnico para tomar una decisión de ese calibre, ni mucho menos. Nosotros, evidentemente, ayudaremos y colaboraremos para que las decisiones que se adopten por parte de salud y de responsables sanitarios se vayan a cumplir. En eso colaboraremos, pero sería muy atrevido por mi parte y por la propia Diputación Foral de Guipúzcoa dar una recomendación en ese sentido. Kopa horre pasien dabilen honetan, Bizkaia alde horretan,
Badakit, galdera hau egina dago aldez aurretikan, eta esana duzue, araudi guztia betez egingo da noski egitekotan harreraren bat, Realak irabaziko balu, deskuide baten irabaziko balu, baina ez dakit hori mailan gobernu bileran dagoeneko jarri duzuen, aztertu duzuen, erabaki duzuen zerbait, ez dut uste improvisatuko duzuenik azkeneko gunean. Ez dakit hori ofizialki edo aztertu duzuen zer egingo litzateken Realak irabaziko balu. Horrelako erakunde batean improvisaziorako tarte oso gutxi egoten da. Guk orain gobernu kontseiluan eta gure artean noski hitz egin dugu partidu honetaz ilusio handiz jarraituko dugu eta Realak irabaziko duelakoan gaude. Eta hortikan aurrera, talde badago, beti horrelakoak prestatzen egoten dana aurretik, gertatuko balitz eta gertatuko ez balitz ere. Baina seguru gaude Realak irabazi egingo duela partidu hori. Eta beraz, hortik aurrera egin beharrekoak egingo ditugu beti bezala, orain arte egin dugun bezala, araudi guztiak errespetatuz eta babes neurri guztiak errespetatuz. Bien, el Consejo de Gobierno de hoy, incluso en los previos, cuando hemos hablado del partido de final de Copa, evidentemente, pues estamos muy contentas y muy contentos del partido. Estamos contando los días para que llegue ese momento porque evidentemente crea muchísima ilusión y nosotros también lo vamos a ver así. Contamos con que vaya a ganar la Real, no puedo decir lo contrario, esa ilusión la tenemos y esperamos que así vaya a ser. En cualquier caso, la Diputación Foral de Guipúzcoa no suele improvisar en estos casos, es decir, tenemos todo un equipo que suele preparar este tipo de recepciones que se vayan a realizar en su caso, pero insisto, siempre respetando todas las medidas de seguridad relativas al COVID-19, como hemos hecho también hace muy poco tiempo, recientemente, cuando hemos recibido a 2 personas campeonas también en el ámbito del esquí, del snow. Lo hemos hecho y en su caso, si hace falta que lo hagamos, lo haremos, pero siempre respetando las medidas de seguridad, como no puede ser de otra manera. Aquí deskuidos no suele haber, zuk aipatu duzu, deskuiduan irabaziko balu, deskuidorik ez dago, ez irabazteari dagokionez, ez da prestakuntzari dagokionez ere, kasuan, harrera egitekoan. Bai, WhatsAppetik sartu duen galdera bat, Bai. zer irratiak egiten duna. Si bien no ha vuelto a haber positivos entre los usuarios de residencias, entre los trabajadores, aunque son pocos casos, sigue sin ponerse el marcador a 0. ¿A qué se debe? ¿Son trabajadores que en su día no se vacunaron? Zuek badakizute informazio hori ezin degula guk eman, alegia. Txertaketa txertoa jaso duten edo ez, jakinik oso kopuru murritza dela, eta jakinik inguruan jakingo dutela zeintzuk izan daitezkeen diagnostiko positiboa eman dutenak, Gipuzkoako Foru Aldundiak inola ere ezin du esan txertoa jaso duten edo ez, informazio hori konfidentziala da. Bien, les decía, en relación a las 4 personas con diagnóstico positivo en las residencias de Guipúzcoa, que no son personas residentes, sino son personas trabajadoras, siendo una cantidad muy pequeña la de las personas que han dado positivo en 4 residencias diferentes, es muy fácil saber quiénes son esas personas y la Diputación Foral de Guipúzcoa en ningún caso puede decir si han recibido la vacuna o no, si han querido recibirla o no. Esa información es absolutamente confidencial y no la podemos compartir. Bestelako galderarik? Ez, eskerrik asko guztioi eta datorren astean elkar ikusiko dugulakoan. Datorrenean ez, datorren astean ez dugu prensa aurrekorik emango, ez dugu gobernu kontseilurik egingo, eta, hurrengoan izango da. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.